ole hei voinia joint verification kan han neya department sang ta DC lampang atang te EE power te SDO PHE te le UDNP atangin dudo te le tin aizola atangin pollution control board atangin environmental engineer le scientific assistant timon pui le PKC te po an local boka tuna kan omna mun hi reng te tlang ani a Kolasib town chung atangin minute som panga vel lana ni a helai mun hi Bawlhhlawh kan pe na mun ani a mani kan chief secretary za tak le principal secretary forest department te nen video conferencing kan nei tumin kan chief secretary khan delhi a azukala NGT te azuk dorna a helai reng te tlanga garbage dumping area hi thali chungin ti top turin le close down turin min ti a chumi thu chuak bo zui chuanin voinia helai mun hi joint verification kan han nei ta hei kan hu ang hianin a khuwa tin na thanga hian Bawlhhlawh hi na sa taka pe ani a chu a district administration le a state level department concern ruwa chuan kan ti theilo hmela hemi chung changa hianin central lama kan ho tu te puina te po deal angai don ni in alanga chumi chung changa chuanin hei pimuan pui environmental engineer kabula dinganin thutlem te han soise kan lo hri kan bengti warnan solid waste management hi sanghi som paruka dan siam thatani atang khanin timeline kha an siam de ka sarkar central sarkar khan maro chu i state tamzok khan kan zom theilowa chu wang chuan NGT case national green tribunal khan case alo omta sanghi som pariata ni chu huna local le mek to amaro chu har satna khala omve a tin resources te financial lama changte manpower changten har satna khala omwang khan kan ti theilon jana sarsoi ang khan in December ni riata chief secretary NGT ma in lan tuma khanin DC Kolasib dumping ground kha khara khali chunga ti fel turani ti kha lo ni ta chu tuna hianin hei kan amuna kan ron mu a alo oi lutuka kham de mai alo nia chu NGT hianin heng Bawlhhlawh te hi khar a paitol lo tur ti tok kha a phal si lawa i siam tui naya timeyang mishing le avel chingle mau te environment ti chelo tura siam thar turani atisia khu top kha phal box si lawa a Bawlhhlawh zong hi lak chua ti thiang him veka chumi a engeni a troile tur veng vek turat ti kha lo ngaya maro chu muna hian lo o ilutuka chu NGT order December ni ria tani ina aron soi ang tho khanin har satna nei khachuan central lama authority pathum te hena khanin tanpuina ti hantila hi anmani technical guidance sakha adil theya chu chumi ni lo chuanin har samei theya chanchu kham panga han waitanga Bawlhhlawh han la chuak de tu chuan hau tak ba ka nge indi pal te po kha lo om ya mel ta alo mut verin boxin awang khanin chuan chuanin mining hanti atuna kan solid waste management rules le NGT order bioremediation le biomining hanti chu har ani na ang tur ang chuan har deu don me theya theilo top chun lo maro chu he space po kan nei lutuk lauta azol ang chi te tin athang me a ser lui te lo om box ya chu wan chuanin ngai tua na thar deu hlek chu se na ngai du hmel te kya achan chu Entenan NGT vek hianin Bangalore te uncap to nu kha phor tir le ani khatyang ang kan ton lo nan khanin resource zong wi ombok nen khanin an assistance hi dil mei te po changa ti the chu ngai to na om dewa chu ani phung turanga chon guidelines fel tak asiama Ministry of EFCC hian chumi guidelines a chuan ke mani om pan resource nei milte kan ram nei zawda na jirte enge kan ol sam dan be ram khan
ame thot chang chu kan thlang theya chinga la ya oma e khang te kha kan le en tura ngai ta la guidelines po kan ron keng thowa chu ang chu study le phot chu that arin om thowa chumi kara chuan chumi walin i central lama CPCB te mohwa te CPHO te kha an engeni an puina kha dil tai lang chuan samte na theyang ti kharin om deu a tha e ti khan ya ni chin khanin hi forest department a kampon an ron tela ni chin khan kalam tel loba lia kanan hu ang hianin Bawlhhlawh kan pe na hi pial tle pania oi hle maya in NGT na andu dan ang thapa a close down dan tu rakha a process kha kan zom thatlo chon NGT ve khanin adik lo beti thale rumin ti kha lo ma bang khan i Central Pollution Control Board tele i mohua Ministry of Housing and Urban Affairs mo khatiang tenen po khanin engeni an guidance sakha technical guidance satikha deal ta ha lela chu DC heta sanitation committee a chairman ani nangin pollution control board ange niang kita i secretary of UDNP ate ziat chota se chon anin atul dana zerin central ate minglo dor puita se ti te chu i ril ruwa lo oma a oi hle mai hi missing in kan ti faido na ni pon insecure takle safety norms kan zom thadio ngai do na ni ti te chu alang reng mai ani ole kha kanan sei the ni mai se kan lo me Hey Voinia Solid Waste Management Center andi muntlang Kolasib pa joint verification kan nei le a ABC in minon telpui theya UDNP department na training ke ni dudo staff te tin Mizoram Pollution Control Board training anon kala forest department te PHE te PME te nen lai mun he kan han to a National Green Tribunal in December order siam angin kan dumping ground te close down na by remediation ti te alo chul don ta ka wangin kan solid waste management center hi tuna kan man lai aya changkai zo kin le Bawlhhlawh tam the ang berte engtin nge kan Sawngbawlna theang ti enin hilaya zirin kan kalmeka e apoi mober chu solid waste management center khu e kan man changkai angaya tin heta hianin mi puiten segregation at source kan ti Bawlhhlawh mani ina kan lo thliara troi theilo kan lo thliar thathi apoi mo em e kan dumping ground hi kan mangring theidon lawa e solid waste management center kan Bawlhhlawh te e kan Sawngbawlna tak ni te alo thlen hunatan voina kan joint verification ne hian ra tha alo chuange kan be seya tun ai changkai zoka kan solid waste management center te kan mana mi puite tan po a e changkai zoka heng kan Bawlhhlawh man to lo te alo chwa theinan voina kan hun man hianin ra tha ron chwa nge kan be se ni e lo me